Bro, haus nih minta minum. Oke, Mister. Ya, Mister. Sedotannya mana? Wah, nggak ada, lupa, Mister. Saya ada akal. Pak, Mister, saya aja. Bang, basah nih minta tisu. Mister, ini ada syuting apa sih rame-rame nih? Oh ini mengucapkan 1000 subscribe channel Franky. Mr. Franky channelnya, Mr. Franky. Jadi artis dong nih. Iya iyalah pada. Ajak apa kita? Iya ntar lu dipanggil kalau udah banyak pasti banyak. Oh, gitu. Iya. Kabar-kabarin ya, Bos. Insya Allah kabari. Siap. Orang pada Franky, Mr. Franky bu. Udah terkenal nih. Di Indonesia tuh. Ya seluruh. Seluruh Indonesia. Iya saya di daerah sini tahun 94. Terima kasih. Syukuran. Udah 1000 subscribe. Channelnya Mr. Franky. Taruh. 1000 subscribe. Emang udah nyampe? Kok gua nggak dikasih tahu? Mister. Ya ini kan buat latihan dulu. Kalau udah 1000 baru Loh ini latihan. latihan. Belum 1000 subscribe. Belum. Ah, sialan lu pada. Satu, dua, tiga. Action. Bro, ambil nih aqua nih. Oke, haus. Mister, oke, siap, siap. Mister. Sedotannya mana? Waduh, lupa, Mister. Wah yaudah biarin. Terima kasih ya. Cut. Yang diminum. Bukan buat lu. Bukan dia. Oh, gua. Oh iya. Maksudnya kan begini. Sedotan mana? Nih, lah sedotannya mana? Kasih gini, Oh, Pak. nggak ada Mister, gampang, tenang, sini, saya bukain, langsung gini, nyemprot ke dia. Masa? Jangan lupa subscribe YouTube, like and share.